omuloli nende omulonderi wanje enzirira okhubolera mbu tsirira okhuwandikira khu comment section okhulolanga noliyena lyosi lyoparanga nokhubolera khwitsa okhupa oryo khandi khwitsa okhusoma tsicomments tsienetso mufise fitsanga. Ombunge wa Emurua Dikir Yohana Ng'eno abere nayavirungwa nyanga ino okhulondokhana nende okhukosia obulamu khulwa ajali. Omuruchi William Ruto anyalirwe okhula amasika kenako. Neiripoti okhuwandichirwe nende omwandichi wa Shefu TV Khumera Elvis Musanyi. Ibada ya bafu khufwa lyombunge we Emurua Dikir omwami Yohana Ng'eno alala nende abanju bandi bachanu abafwa mwachi aliendeke yakakholekha endalo ya lero khulwa khuyavira khwawe. Ibada ino yakhakholwa mumbeka cha Dikir mukanisa lya Kenya Baptist Church aswa mwirachi Bernard Obuga. Wale ambao wamekufa watafufuliwa kwanza. Viongozi mbalimbali bavaye mu ibada yo nali mu Muchuki Ruto, omulondi uwe Kithure Kindiki, omuwoli we bunge ya kitaifa omwami Moses Wetangula, gavana wa Narok Patrick Ole Ntuntu, alala nende viongozi vandi. Nataka niseme ya kwamba we are in the last. Atakacho na mweleho wa Ng'eno oli mbona Yonoi Ntuntu kakhamusifia omusacha uwe khusime ukali nao. Ulikuwa mume wangu, rafiki yangu na faraja yangu. Upendo wako utaendelea kuishi ndani yetu milele. Kama ilivyoandikwa katika Biblia, Ruth 1:16. Naye Omuchuki Ruto kakhaolachi enyumba chishauri moyo echa affordable housing chilukhulangwa ericha lya marehemu Ng'eno. Yenye iko na nyumba 4,500 inaitwa Shauri Moyo. Wamependekeza kwangu ya kwamba hiyo estate kubwa iko Nairobi iitwe Yohana Ng'eno Boma Yangu Estate. Marehemu Ng'eno kafwa alala nende Wycliffe Kiprotich, Robert Keter, Nicholas Kosgei nende Amos Rotich. Aleheye na mulehwa abana babiri mumechambo cheruto nende chesang. Nimbana amakenikano khu Shefu TV. Nise Elvis Musanyi. Governor wa